Kini kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hope Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Ki Southli kisang balang bapau khmat akajela. Ki ba kenthop ya Khasi Students Union, ka Newtrap National Youth Front, ka Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples, bat ka Riboy Youth Federation. Ha ka Pratri Odisha Arajar Arpho, ki Lahiara Shakishnong Umling, ka Bahab Apo Riboy District, ban Penyang Lakajong, ka Facilitation Center, kum Shibenta ban Penibor, ya ka Sorkar, bat ha ka Jokapuru ban Persha, ya ka Jingle Menti jong ka Sorkar, ha ka Baydei ba ka Jing Talasi ki Menderi, bat ki Barjela, ki bawan rung bean syapo pot usam jong ka jela Meghalaya. Hagni ka jinglek penyang ya ka Facilitation Center ha ka Shnong Umling layalam da ginoyalam jong gini ki Southli ki sang balang ki bakentuk yu President jong ka KSU North Khasi Hills District Unit uba Ferdinand Kharkamni u President jong ka HNYF Riboy District uba Marcus Martin u President jong ka RBYF uba People Thankyu bat u President jong ka FKJJP North Khasi Hills uba Louis Star Lingdok. Ka jing penyang ya kini ka Facilitation Center ka Longru ka jing pentrai kamhi da kiseng balang ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act 2016 ya ka bala thau da Sorkar jila da ka jing pen board jing kiseng balang kum shibenta ban khangla ya ka jing wan rung kerthep jing ki Menderi bat ki bar jila syakni ka jila Meghalaya tang hapo khindiat kenta din bi kiseng balang kila penyang ini kherdop talasi Mender lawan poipat sa ka Magister bat chicken hon ki pulet ki belai keren bagi noyalam jeng ini kiseng balang ban weng nok mardor ya kini ke kerdau. Isu yang kita menonton persegi kita kami masih kerja kepada government ini akan government mulai kartu kepada NRSP ada kan kadang